Delisia ni sawa? Sava, murameze neza. Ahantu Mm. bita mu karere ka Kenya. Uri? Kenya. Kenya? Okay, dusangiza ubuhamya Zuzu. So njye urumva njye navuye Yego. mu cyaro then njye ubu tuvugana ndi i Kigali. Yego. MT official. Msanii sana Nawe nakubali. nisabire kuba umuntu Msanii sana twakwakiriye. Lindia, Akadeba k'iwacu kaba kavuga yuko nkuno munsi dufite akadeba kavuga yuko urukundo rurashoboka ata amafaranga. urukundo rurashoboka nyine. Oya. Kiri kuri jewe mbona umenga wapi? Kubera Zo. Ubivuga ku iki wewe? Mu bisanzwe urukundo ni ngo ushoboka. ntibyumva Okay. Ndabonye umuntu yitwa Zuzu wewe ingenda kuduze ugire icyo tubwiye. Rukundo ata amafaranga ufise n'amahirwe make kabisa. afuma b'amafaranga make ariko ategerezwa kubaho. Urukundo ari nta mafaranga rubaho cyane. Oya. Rurabaho? Yes, rubaho. I know. Uzi impamvu rubaho se? Urashobora guhura n'umukobwa wenda dufate wenda nk'urugero muri nko kwitembera wenda uri kwigira nk'ahantu runaka na wenda ari kujyana ahantu runaka mukavugana by phone mugahuza nta bicero ufite nta n'amafaranga ufite kandi ukazarangira mukundanye. Erega buriya amafaranga abashyizemo amafaranga araboneka ariko amafaranga ntabwo yagura urukundo. Okay, none ikibazo gihari. Ese umuntu mukundanye muri mu rukundo ukabura amafaranga umva mwogumana? Ahubwo ikibazo nanjye nakenda kukubaza, ayo mafaranga uri kuvuga nagenda gute, nameze gute? First one, gukundana n'umuntu ntabwo bivuze ngo umugaragaze ko ufite amafaranga. Erega mushobora gukundana muri mu bukene. Then nyuma urukundo ukuntu rugenda ruryoha uko genda mushyira hamwe amafaranga akaza. Okay, ahumva wenda gutaha mugabo nari kumvuga nti ngenda byemera 100% ko urukundo rubaho nta mafaranga ufite. None se yego kushaka umugore uretse kushaka umugore umushakiye mu ikode yego kucya kuzaho kandi hari abasore bari bafite inzu nyinshi kandi nziza akakuzaho nta n'inzu ugira mugakundana then mukazafata gutya mukagira inzu yanyu mukaba barandorode reka tuvuge gutyo. Ngenda byemera 100% ko urukundo rubaho nta mafaranga. Ahubwo urukundo rubayeho ari kubera amafaranga ntabwo urwo rwita urukundo rwitwa uburyarya. Abari business. Yes, business. Bimeze nka rwa rukundo rwa hano i Kigali. I Kigali naho ngo basigaye baja mu rukundo kubera ngo bashaka ifaranga. Hano i Kigali niyo waba usa nk'inuza usa nabi cyane katuve kuri umuntu mubi cyane ariko ufite ibiceri wemeye gusohokana abakobwa bose ushaka kandi beza bamwe ahubwo ushobora no gushyiramo umukomisiyoneri ubareba. Utanze fate nziza yumvikana kabisa. Iyi ndayishigikiye. Reka twumvirize umukobwa nawe ivyo avuga. Mwanya nawe wawe. Vuga rero nawe twumva. Bavuze yuko urukundo rudashoboka ata amafaranga. Tanga fati zifadika twumvirize je. Impamvu navuze ko urukundo rudashoboka ata amafaranga. Umufuma muba mutayafise menshi ajya agaragara ariko make uke mu tubazo duke ku buryo sheri wabuze amayinite ushobora kumufasha ayo no kwimana nayo niyobura. Umufuma mubura ajya menshi yo gutunga ama etage ibiki ariko ajya make ku buryo ushobora gwaye umutwe kumufasha kugura paracetamol. Niyo mpamvu navuze ati nirushoboka ata amafaranga afuma. Ariko n'ubundi nekereza ko umuntu yabuze amafaranga yo kugura mitiyu umuntu bakundana ntabwo umuntu n'undi aba ari umuzima bafite ikibazo cy'uburwayi. Mufise amafaranga make urukundo rurakunda mugabo ufise zero wewe ntibishobora gukunda ndibaza. Ese
uretse muze garafure hari umuntu uzi ufite zero hari abantu baba bayafite ariko ntibayatange. yes I know nenga ko uwo muntu ushobora kuba nta mafaranga afite ikibazo cy'uko ari umuntu utagwa amayinite tuza kuvuga igiciro cyereke muvuga amafaranga runaka mukavuga ati deni umuntu ufite amafaranga naya niwe wemerewe gukunda nta mafaranga nshobora kuba mfite 200 kuko nshobora kuba mfite 200 ngakemura ikibazo kiruta cy'umuntu ufite miliyoni. Twe twavuze je nahereje kuvuga nivyo ukunda ata amafaranga fuma ba make ariko kuvuga ko urukundo rwo ata amafaranga ico n'igikunda ya Urashoboka ukayabura. Ya. Nari nashobora kwihanganira umuntu nk'uyu. Uramwihanganira nyine n'igihe atayafise ukamukunda uca umuheba kubwo mbo kubera yabuze. Yes ubundi niwe wanjye kabisa. Ibyo byo kuba ufite amafaranga nibwo wemerewe gukunda ntago ubwo ari urukundo ni business. Kabisa ibyo radinari umuntu umukunda okay so uzi ko atayakwimye nawe ukaba uzi ko atayafise utegerezwa kumutahura igihe ayafise none okay yahora yagize uwo mwanya akayabura uca umuheba. Oya n'umuheba gusa make yababoneka basi nabwe okay mu gihe ayo make yabuze reka ari igihe ayo make yabura Ngiye ariko mfite n'urugero nge rwambayeho. Okay dusangiza ubuhamya zuzuye. So nge nurumva nge navuye mu cyaro then nge umuntu tuvugana ndi Kigali. Yego. Kera yigera Kigali naraje nari muri business nje ko kumuvandimwe wanye na kita kari garafureri. Yego. Amafaranga nari mfite yose arayarya yamara ambwira ko nta nyandiko dufitanye. Urumva? Urumva iki gihe ubuzima bwari bugiye guhita bwikaranga bukihindukira. Ya. Njya ku Kiyede urakibona? My friend nawe n'umukobwa mwiza mu buryo nakubwira ngo ni mwiza bro. Nawe ureba ku buryo namurebaga ndi gusa nawe n'ubwo ntabwo namusuhuza. Yasa na Delisa cyane. Yes. Umbaza. Yari icyuki. Yari icyuki. Hamwe namubonaga ngashaka kujya kwihisha ariko nkajya kubona nkabona araje bro. Akamobera mfite ibisima urumva? Mfite ibyondo mfite iki ewana ndi gusanga mayibobo. Noneho urumva umubebi akaza bro nani igiceri magazi nani irya Buganda dore ko Buganda ari wara amafaranga make. Ngajya kubona ngajya nkano kuri alimentation nkabana sizaguza imineke ayinsigiyeyo iseri ryose. Udeni kubera cyo umukobwa yankunze asa gutyo ariko nanone ikibazo cyaje kubaho. Yego. Naje kugira ubuzima bwiza isi maje kwikaraga maje kumindura nano ukundi kuntu. Shawa mukobwa aca mu myanya y'intoki my friend. Umukobwa aca mu myanya y'intoki my friend. Arigendera. Byarusahurira mu nduru byaramujyanye ibisuma. Bifise amafaranga. Bifise amafaranga ariko iyo duhuye bro. Amagaciro kurusha umuntu ufite imodoka. None ntiwumva yuko bamutwaye kubera afite amafaranga. Delisa. Ariko se kubera iki yankunze akamagaciro akajya nanyubaha bro. Uzi ko abafundi bose bajyaga bambona urumva na Gapita wamembaga na engineer. Akugirira ishyari. Akavuga ati sha sinzi ikintu wamuhaye uriya mwana mwiza afite isura nk'iy'umuzungu. Asa na Delisa na Zé. Delisa mbonye umukobwa ngira ngo niwe kwera. Delisa ndakubaza ikibazo kimwe. Urukundo rubaho n'amafaranga. Abahungu bo muri Kenya n'abahungu mu Burundi difference imaze kuba he. Mbwa sinzi wavuye mu Burundi ryari. Kugira ngo mbavuye no maze. Abahungu muri Kenya ni imbwa tanje. Ni imbwa ahubwo je nabayeyo. Isi bose. Delisa tubwire Delisa. Ari kuntu MT official. Sani sana. Nawe ni isabire ko mu mukino.
Msani sana twakwakiriye. Official yambaye ifisi. Rindira Okay, MT official. Yo, wagwana. Wagwan man, twe twakwakiriye nk'umuntu witeka ngaha. Guys, uyu muntu mubona n'umustar. Umuntu ubona ngaha n'umustar. Oya, jewe mbabarira. Tubandanye deba yacu. Wewe ngira wumvise. Je nabumvise ariko sorry nabasamiye hagati kweri. Mugana nazumvise deba marimo yuko ayo urukundo gukuri none. Rw'amafaranga kuko ushobora gukunda umuntu atamahera bigakunda. akunda cyane cyane. Birakunda. Zuzuna umva ko ukora nk'abafana benshi. Yes, ndabafite abafana ngerega naguhaye urugero nge nakunzwe ndi umukene. Bavuze? So yavuze ko rudakunda. So yavuze ko ukunda n'ukunda nyine atamafaranga. Nibiku Oya umva jewe ibintu cyo nabivuga ko depends n'imitima y'abantu kabisa. Nimba ari urukundo gukuri nyine rwa vrai birakunda. Mugabo ari ugukurondera wagwana nyine canke ibiki nirumvize birabigoye. Mugabo ku rukundo gukuri birakunda kabisa. Umuntu ugasanga imitima irahuye akakwiyumvamo cyane nawe ukamwiyumvamo. Mugakundana atani ikintu na gitonya basi ata amafaranga na make mufise mwese. Urukundo urashaka kubaho mugabo akwiza kuboneka amafaranga makeya. Parce turi mu isi ikeneye amafaranga gusa mu bindi bintu byose. Ahubwo we nta rukundo ugira. Oya ndarufise byinshi. Oya kuco ndovuga ko urukundo ruri mu nzira nyinshi. Umva sari jya uzabona urukundo rw'amafaranga hari urukundo utagira amafaranga. Jene ko nushobora kubisigura kubera urashobora kugenda kurondera nk'umukobwa kuvuga ati nkunda rukundo mugakuravye ugasanga umukobwa ntimukwiranye canke ugasanga umukobwa ntakwemeye ivaye n'amikoro bufise. Ivyo bibaho. Ikindi na cane cane dufatiye ku bigeme ntibashobora gukunda umuntu akenye ico nico ca mbere ku bakobwa. Abakobwa barishima ku muntu afise amafaranga baravyishimira. Reka tubaze umwe mwaba bigeme ivyo niko navuga nivyo canke sivyo? Ede? Yes. Shari jya uzahora n'umukobwa ukunda amafaranga. Jya uzahora n'umukobwa ukunda amafaranga.